be going to plus base for machine lami yoomii fi maaliif gaafii jiru awwaqaaqa structure caasaa ibsaa fi hubannaa isaa kan bu'uuraa tokko positive maal fakkaata maatii plus aamii easy arii plus going to plus base for fakkeenyaaf I am going to eat nyaachuuf hin deema jettu ishee going to try isheen deemuuf deemti they are going to eat negative immoo subject am is are not plus going to plus base verb I am not going to argue he is not going to help question am is are plus subject plus going to base verb are you going to come is it going to rain because ከሰብጀክት ጋራ መስማማት አለበት the verb must be agree with a subject ዋና አጠቃቀሞች የተፈየደሙት ጉዳዩ ወሬን ይብሰን ተቆፋ የተቀዳው ወደፊት ድርጊት future plans and intention ካሮራ ፉልዱራቲ ፊ ኒያ ፉልዱራ አስቀድሞ የወሰናችሁ ዋን ዱርስተኒ ሙርቴስተን already decided ዋን ዱርስተኒ ሙርቴስተን ያቀዳችሁን ፕላን ከንከሮፈም ነገሮች ውሳኔው የተደረገው ከመናገራችን በፊት ነው ወሰንዱበትን ዱረቲ ከንጅሩ ዛሬ ዲንግቱ ዎች ሙቪ ቱናይት ዛሬ ማታ ፊልም ልናይ ነው አስቀድሞ አቀደናል go is okay or might a movie spontaneous she's going to start her job next week የሚቀጥል ሳምንት አዲስ ስራውን ልትጀምር ነው የታቀደ ነው ምንድነው ድንገተኛ ውሳኔ ነው ወይስ እቅድ የግል አስተያየት ነው ወይስ ማስረጃ አለ ብዬ ነው የምጠየቁት a will a think approval maybe a promise simultaneous offer be going to look plan decide arrange clear sign of something that happening soon ብዙ ጊዜ ሁለቱም ትክክል ሆነ ይቻላል እያንዳንዱ ጊዜ ልዩነት በጣም ረቂቅ ነው በተለይ ሊያቀላቀል የወደፊት ተንባቢዎች ነገር ግን ከላይ የተጠቀሳቱን ቁልፍ ልዩነታችን ማወቅ ትክክለኛው መልስ ለማውጣት ይረዳል ሲምፕል ፕሬዘንት አትረሱ ለዚህ ለጊዜ ሰሌዳዎች ታይም ቴብል ስኬጁል ሲምፕል ፕሬዘንት እንደምንጠቀም አስታውስ the train arriving at change I am ፈተና will plus be going to kanaaf lameen kan adda baasee jechuun will plus be going to kana itti fayyadama isaa mean use keessaa tokko fakkeenyaaf we are going to watch a movie tonight filmii itin walgala laaluuf yaanaa jenne jedhama ዛሬ ማታ ፊልም እናያለን karoorfannee jirra jechuudha isa kana duraanuu yeroo hunda fiilmii ilaaluun keenya beekama karoorfannee jirra jechuudha waan karoorfannee san ibsuudhaaf be going to fayyadamtaa jechuudha she's going to start her new job next week የሚቀጥል ሳምንት አዲስ
ስራውን ልትጀምር ነው። የተቀዳው ነው። She's going to start her new job next week. የሚቀጥል ሳምንት አዲስ ስራውን ልትጀምር ነው። karoorfamee jira jechuudha. Torbee dhufu hojii haaraa eegaluuf. Kanaaf tinbiyoች ከጠንካራ ማስረጃ ጋር prediction based on the present abundance tilmaama ragaa amma harkaa qabnu irra dhaabbannee tilmaamuudhaaf አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ተመስርተን ወደፊት እርግጠኝነት ይሆናል። certain to happen dhugaadhaan waan argamuu danda'u በዓሉን እናሳብን ነገር ግን መተንበያ አሁን መልእክት አማሞ መለቱ agarsiisee waan jiru takka fakkeenyaaf look at this door closed mee gama duumessa kanaa ilaali it's going to rain soon kanaaf roobuu deemaa tana እዚሁን ጥቁር ዳመናዎች አያችሁ በቅርብ ሊዘንብ ነው። ዳመናው ማስረጃ ነው። ከናፍ duumessi ragaadha nuuf compare with I think will rain fakkeenyaaf I think will rain roobuu deemaa fi waan tokko adda addaa jechuudha. He's driving too fast. He's going to have an accident. በጣም እየፈጠነ ነው። የሚን አደጋ ሊደርስ ነው። አሁን ያለው ሁኔታው ማስረጃ ነው። ከናፍ be going to for prediction when there is a clear abundance in a present situation that something is about to happen. ከናፍ will plus be going to ንጽጽር እና የፈተና ጥበብ will plus be going to comparison and exam strategy ዋናው ልዩነት key distinction ገራገሩማ ሳኒ ባላ fi ijoo will ድንገተኛ ውሳኔዎች ሙርቴውን ተሳ በግል አስተያየት እና የተመሰረተ ትንቢዮች ቃል ኪዳን ጥያቄ ዛቻ ከናፍ ሙርቴውን ሳይመንቲነስ ዲስከሽን ሙርቴ አማንተን ያደ ኡንፋራ ከንዳይ fi beellama fi gaafii ቢጎኝቱን ደግሞ አስቀድሞ የተቀዳ ነገሮች ዋን ዱርሲቴ ከሮርፈቴ አሁን ባለው ማስረጃ ላይ ዋን አመሞ ረጋ አርጋ ቀብቱ prediction plans intention evidence based on prediction እንዳይ ፈተና ጥበብ exam strategy ሆውደን ተረዳ understand the context ፈተናው ላይ ምርጫው ሲሰጣቸው የአረፍተ ነገር ይሁን ምንድነው? ድንገተኛ ውሳኔ ነው ወይስ እቅድ የግል አስተያየት ነው ወይስ ማስረጃ አለ? መልእክተኞች ፈለጉ ሉቃት ፎቶግሩ መልእክቱን ገረገራ ይላል። fakkeenyaaf really I think I probably maybe I promise something so far be going to look plan decide orange clear sign of something that happening soon ብዙ ጊዜ ሁለቱም ትክክል ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ ልዩነት በጣም ረቂቅ ነው። በተለይ የቀለለ ወደፊት ተንባቢዎች ነገር ግን ከላይ የተቀሱበት ቁልፍ ልዩነት ማወቅ ትክክለኛው መልስ ለመምረጥ ይረዳል። ሲምፕል ፕሬዘንት አትረሱ። ለጊዜው ሰሌዳዎች ታይም ቴብል ስኬጁል ሲምፕል ፕሬዘንት እንደምንጠቀም አስታውስ። the train arrives at 10 a.m. ባቡሩ ሰዓት ቀኒት ንገያ ደሙ ጅራቸው ሆነሞን ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ አትረሱ። ለጊዜ ሰሌዳዎች ታይም ቴብል ስኬጁል
The trains arrive at 10 a.m. ፈተና በዊል ፕላስ ቢ ጎይንግ ቱ መካከል ያለው ዋና አጠቃቀም ልዩነት ሳይመልቴኒየስ ኦፒኒየን ቮይስ ፕላስ ፕላን ኤቪደንስ በደንብ ያዙ። አረፍተ ነገር ውስጥ ፍንጮች በሚጠቀም ትክክለኛው ለመምረጥ ተለመዱ። በታይም ቴብል ደግሞ ሲምፕል ፕሬዘንት እናውስት። Focus on the key difference. Will simultaneous plus opinion, words plus going to plus plan evidence. Look for a context clue in exam question. Remember simple present tense for schedule.